Soifomani al nefo e salulu Samoa e ala mai o le whaopoponga o tala yo VAIFANUA le Samoa Entertainment TV mai apia. E toi fo iai whaamsinonga i le sol ta upitau palo ta wha umi e le itu malo whaleali li tasi. O le tofi whaipule o lona itu malo le walalai nei le no fōl sui pale mia. Le matai na manu malo le fionga toe lupe po muli nuku o ne semo. Il whaamsinonga ana nafi na tau mawhai ai le itu a li imwhaipule le itu malo whaleali li lua. E ala i le la tolo i le fionga fuimono sa rona poni whasiwe avantu i tutonu. Se talo sanga e langolongo ai le talo sanga toe whaawi i tu atu i loma lanselota la meko. Whasanga ili no fua manu malolo na i tu malo. Peitai. Ile li poti le talamua mai le whaamsinonga. Na whalea o ngā ina le nā talo sanga e le whaamsinonga o palo tāna nafi. Talo e manatu le whaamsinonga o whaamtalanga e fitu na avantu e whaleali li lua. E le aiso na sao i whaamaumaunga o le mta upu wa iai. Ai safia i loa se isi whaamtalanga fau. O avantu e whaleali li lua e lei o atu i tutonu, peitai. Sa manatu lei tu wha api e whaleali li lua o whaamtalanga o fiatu inatu e mawai se toe nofo le lei o lei tu malo talu o le mta upule wanga ia ina vae lua ma le maua se fi le mui lei tu malo. I le lipoti lava lea o ta ua e whaamasino Chief Justice Perese ma Justice Clark wa na oni feuia inga whaale tu la fono e torso ai le mta upu. Ma fesilingi ai pe ye se fale wa faina talu ua lea se fi le mui lei tu malo. Ma toe fesilingi ai le anganga o le tal sanga fale alili ai tali le loia o le whaaui i tua. Na te ena le loia o tula i mo le HRPP tal sanga ona na tuai whaulu atu. Ai na te ena fo il whaamsinonga le tal sanga a le loia atoe lupe miro lui mo le whaamsinonga e talia whaamaumaunga watu ina atu e fale alili lua peitai. E manatu le whaamsinonga a whai ua te ena le tal sanga whaapi atu whaapena fo i whaamaumaunga. Ma toe fo i atu ele mta upul nei le whaamsinonga i lea so mo le whaapi atu fo i le HRPP il tal sanga toe whaaui i tua ala na sui whaasanga i le sui pale mia. Nisi o tala tuliloa wa avantu le whainga malo ale whaatuatua le atua Samoa ua tasi po le whaas le avanoa e talo sanga ni aitangata i avanoa e 5 o fono wha aitu malo e au fiai ma le sui na tau vail palo ta tele ua tuanai. O le whaiunga le ua whai e le tātou whainga malo a o uto e sea. O le ave pēr le avanoa e tārsanga o maitangata pifea. Tārsanga sui o le whāts, tārsanga fo i a sui le chapipi. O nā velo le komiti whapito e ilo. Po le ale menta ati ai lea i tu malo, ma le tu malo, o e whata ati ai i le performance. A sui o le chapipi sai ai, ma sui fo le whās sai ai. A whai lava la sa wha maoni ma le lei le sui o le fast. Whai le na. A whai fo i sa wha maoni ma le lei sui le chapipi. Whai le na. A e lafo le au wala i le sui enga po le ale tua inga pei o tatou avanoa i whaasala lau. A ve ilo le lei po le ale mesa o iei. O na saua ila i o le tari o inai whiri mai ila tu e tauna teita ia le vanga vau whai. Ia o le nā usau no mai se upu whapena ua nā usui o le vanga whao whai al fast. A lela i whaia whirwhiri ngā komiti o lela whirwhiri o e whai interviews ma ta pena mea. O i tui e lio ai, langa e tupu ele bebesi ma le tātou lefe malamala mai. A ele i whai al whatinongo ngā luenga. A le ano moni lava o le whina ngalo le whai ngā malo, ia le lei le ploketi. He la mai uma nail performance ai tu malo uma 5 sutasi todo tausanga fa tausanga lente. Oina e fuala i me le o te tautala tuai. Te le tu malo lana li poti mai la foi fa le ton. A se vai la po a fa le ton. Ia po ai foi in tau ave i tu malo ia te muso e fai atu langa le fa tausau. Al tu langa la vai el saunonga. Ia o le fai le no. Lana fa petu mai ua whai atu le kapeneta o pai ma la whai mai le la o i le tu malo. Ona whetau ira le tala na. Au tau si sila o tau le anganga o le batu. Apalai tangata apalai whai pule. Apalai e sa sui tau wā. Ona abatu rola i el komiti la tau te whaia le whai unga. Tā le whengai. Ma le whai unga ina i ta oto le angatonu mai. Po ai lava i le li whai ai. Whai pule umai e tu la i ma le teimine i sa avea mta i te whono. O fono fa vai te mo solo o inai fu ir fa unha pesa ale la to performance
Fai pule fau ia o mai nei. Ia na fuolola ia po le ale performance ai, fai pule le what? Awa inaya Tanielu TALA, pe HRPP po le ale performance, ale tai fono HRPP le na tu ia le ploketi e vai. O te territon, o le mea mi utonu na, e fua ia fai unga al kapineta e fai. Ai sei fa solo ia tu lango interviews, o le ale tu langa ia la fol fa tu tuanga committee, ia ona tatu tuetala no lole. O ai lava filia ia o le na. Peita iwa wha malama mai le sunga mangele se kati fia uile tupe o le fono wha vai alona i tu malo. Le sa tua ia wha pea na wha o ngā wha tupela na kempeni o le palota. Ma ia wha ilo ele ai ma se tala al wha amsinonga o ta uai. Sa ia wha o ngā se sepe ngā oi fo i tupela i tu malo e wha tupela na kempeni. Ai ta ua le sila fia o vaenga na ngia le wha i unga al wha amsinonga. E pe o le se fulua whetala na ave i le Pentecostal Church. Sa wia umalava awala mo le vaenga tala vau. Peita i o le taimi na ave ai ma le awala na whaatinoa i le na tanga i ai le whaamsinonga. O le ploketi 5 whetala ma le si ploketi 5 awhe valsela ma le lua tala. Sa whaamaunia fo i mamulmulta ia whainga whaavae a le tu malo. Peita i na tanga i le whaamsinonga i le ave ai o ia mataita i fono ma le taimi na whaatinoa ai le o iai se whaamauninga na nga oi pēna ia whaonga se se. Ma ia whaamanino ai, ilana whaamtalanga whaalawa i te le ai se tala al whaamsinonga o ta uai sa ia ngā oi pē whaonga se tu pele i tu malo. Ai, o lo te tala le avanoa whono wha i tu malo, e talo sa ngai ila tau sa tau wā mail palo ta taluai, i avanoa i tu tonu o le whono wha i tu malo. E le eni suinga po in teu ngai whai ai le tu la whono whai ngā palo ta il taiminei. Pe on sao nol kom sina o palo ta tu ia whelolo John Stanley, i lunga o le talo whawhamo. E pe ona tau mawhai ai le HRPP e whina wantu le whaamsinonga mo le whaatino lol 10% o tamaita e il palemene peitai. O le taatianga o le tulafono palota talu mai le palota tele lua olua tasi. E whaato a whaangai oi lava le 10% e whaato ai le to ono tamaita e il palemene pe a whai e umane le palota maona whaamsinonga manisi whai ngā palota laiti. Ai le mawalava se to ono no fua tamaita il palmene po 10%. Se longa mai au mai i whamsingonga ma o kiria le wale si me koe le si palo kora ki koe whaia. Whakino rore le 10% e voi le mo lewan kau wha. A taru ai ono o le whaingo whamsingonga lua olua kasi le na. E si whi fo e whamsingonga. Ora tu whaunga ina tu rafona. Ora whaunga ngara le whamsingonga tu rafona. Le lua olua kasi. Whai aso 10% pe a le ai po mauki ngogo le ai palo kara Taimine wa mamulu leisi no fua tamaita il palemene sa umia mai le fionga sevete i fui mono o le tu malo sa fata peitai. E ono to e manu malo mai se isi tamaita e sui tu langa ya sevete i le taimi e whai il palo tala i titia sa fata. Ai o lo talia pea le taunu unga o le tofinga whai pule o le tu malo fale ali li tasi. E ui ina toe mana ole sui na tangi whaasanga i le whaipule maan maloe abe i tuola na tangi ai o toe tō soe le mata upu lea talu isi talo sanga whaapi atu. Ai o le mata upu tau le wha atoa sui tamaita e polis 10% el palemene o sau nolkom sina o palota o le lato ofisa e whaatinoa i le uma ne lava o whaamsinonga palota laiti o na whaatoa whaatulanga loa lea o se tamaita e polis 10% pe a whaapea lava e manaumia.